Katukan, Tibasol. Tinapalabas, adda bakat asim marungkar kini Padre Mateo. Ammuna dagiti mapaspasamak iti padi, ket marik na ti padi anasayaat daytoy abaket, isu anagtalagkan kuana. Kabayatan na, sinarungkaran met ni Dona ni Don Juan, ket kampay idi, nagdamag iti sumarunong nga addang na. Naku na ti Don, ano makita dagiti pulis ti padi, ket paltugan dan, tapno isupay amaksay aparikot na. Iti isa sa rungkar da boy, iti may sa barangay, adda baket anangawis kadakwada, ket imbaka muna tinapasamak iti apuna, arinames, ken pinatay ti drug addict. Itagagayem, adtuyen tituloy tinubela tayo anapauluan. Katukan, Tibasol. Kastagayam tinapasamak iti apuyo. Apo, Diniliwmat kiti ng iti pulis dayjay nga kriminal. Kat nakabalod nga ginggay ta. Nasayaat nga rod no natiliw. Sakit anak ko. Pimusay madrang. Gapo iti sakit tinakam na. gapo iti sakit tinakam na. Awan masang. Gapo tasipod pimusay ti anak na. Saan mo tinamangmangan? Sobra, di pa naglidliday na. Aging nga nagsakit, kat pimusay. Anyan, nagkas ang matan, apo. Iswa sige, masya ka tumulong iti ganuwat yaw. Agyaman kami, apong. Isong agkay-kaysa tayo, apo. Papanawan tayo ni Don Juan dito ili tayo. Iti kasta, agsardang matan ti agraraira ag droga. Uwan, apok. Kasta daramidan tayo. Oresak, aramidan mati kasi daramidan niya. Ipakamok iti daduma ti kinadagas ti mayor tayo. Nga uray pa'y daytan, ti pakatayak. Apong? Wen, apok. Iso asili. Ituloy yaw ti kastoy, nga raramidan yaw. Sa di no tinapanan ni Nanang Mau, Joy, apaw. Di ko nana kanyak, kat adala na patag-apag nana. Saan mo't asimurot ka dadagimay? Sa bali ka no matipag nana, apong. Sa di no ngay nga tati papanan na. Apong? Ada ka di madlaw yu ita ka ni nanang? Ada, saan amatimtimag? Naunag akanayon ti panpanunutin na. Wan apong, kasta ti madlaw ko kankwana. Ay, maawatak ti inayaw, apaw. Kat amuklatan, nuan niya ti pampanunutin na. Apong, Ad-adan ani makal ti parikot, apaw. Ngamen, saan la ti inayaw ti agibalbalas? Agraman ni Boy. sakit. Ado da tumulong, apong. Ni Adeline, ni Donna, ni Arson, daan ti dagimay kan Uncle Dingkas. Sakit mapandapay awisan dagiti umili. Tapno makikaykay sa kadakwada. Kalpasan na, adapay na iraman. Ni Padre Mateo, imbaglaangan ta nakalibas. Ay, Apo Diyos. Ti kapya ko ma, ti agari, iti daytoy nga ilay. Apo Diyos, sika kuman ti makaamu iti ili tinagtipuunan. Apo Diyos, sa laknibam ko ma, ti ilay, ti nagtipunan.
di nakambaybayan, Apo Diyos. Masaya at nakita ka dito sentro ako. Imbaunak ni Jonas sa kumatang iti arak. Apay ka di, big man? Kaya't kula damagan ken ka. No nakita yun ni Boy. Uray si ka? Sapsapulem, man? Wen, Apay sapsapulem? basta sapsapulek. Ay, awan nga rod. Di mi nakita. No nakita mi, di kinamagmikuan. Ano makamag yun? Saan nyo apat patayan? Kaya bandak ta siyak di makamukyan ka na. Tapay ko ma? Apay. Anya manan ti pampanunuta mapagkwartaam? Nakalagatatitad ko ken ka no kas pangarikan akong. Pangalam ko ma iti kwartam. Di mo lang mo. Ngambak ng tibos ko. Ay! O sige. No makamag mini boy. Ibagaktokan ka. Agyaman akong. Ha? Mas dawa ka. Itaman pa yan ang ngagkukan ka na itabalikas, big man. Agyaman ka? Wen met. Sige. Hindi ka agdanag. Ipakamuktukan ka. No makamag mini boy. Ulitek. Saan nyo apat patay ni Boy akong? Matungpal, big man. Nanang, kumusta kayo? Nasaya at patlata, anak ko. Sika, kumusta kan? Itala ang ama kita ka. Nagbayag ka, iti nagbakasyonam. Wen, nanang, napanak kaya syudad? Naglanglang ay kami iti may sa agayom ko at donya. Nasaya at nukasta. Ni Donna, saan ka di nga imimay ditoy? Saan? Jack balagi pantay na udi nga imayanda ditoy. Kadagiti gagayim na. Kasta? Nanang, ditoyak pa'y lang amaturog inton rabi. Sige, anak ko. Adamat silid mo dito. Naabutan da kayo ito nga nga tataw ti kasarsari tayo. Wananang, kat kalkalpas ti tarip nung mi. Maragsakan kami unay, antidagimay. Taado ti kim manunong kada kami. Hala, intayong arudan. Agawid tayon, tamadamdama pa'y sumipngatan. Intayo nga roden, obiyang. Kakabsat, agpatuloy kamin. Ay, wan, kabsat! Agananat kayo itidala niyo! Agyaman kami! Margarita, anak. Ada kagayam diti parangan. Kayat mo ka diti agtya. Yalaan ka, anak ko. Saanan, nanang? Anya ka diti pampadunutam. Tadi ka pa'y lamapan maturog. Pampanunutak no apay anapuuran ti farmhouse mi. Naku na tilakay anakasaritak. Nga adda gubat anapasamak ijahe. Gubat? Huwan, nanang. Wan. Nalabit aday tajay na damag may. Amay sa kano a plantasyon ti marihuana, tinapuuran. Kan adda kano pa'y bimtak a bomba ijay. Huwan, nanang. Kat dimba po ti happy house mi. Kate, ayan ti asawam ngay. Diyaka mo. Ngaminton bigat. Mapanak ija rancho. Bareng adda ijay ni Astor. Kate ni Duna, nakitam ka day. Nabayag nga minan asan nga imay ditoy.
Jakon malagip tay naudi nga imayanda ditoy. Akakadwa na dagiti gagayim na. Kasta ka di. Anak, amom kaday. Nagpintas ni Dona. Imalakan ka iti kinapintas. Di kaya't ko, anak ko. Makita ko anaragsak kayo ngaglin na nga. Ngamin, kagura na ka ti anak mo. Oh, Kalkali kaguma ka makaden na kayo adwa. Sakbay ti ipupusay ikaw. Anya. Sapay ko mata matungpal, anak ko. Boy, mapanak diit ijay coffee shop ko. Saan dapay anang recap? Iso asambutan mi kinison niya. Sige, agan-anat kayo. Nasaan kami ang makasubli ita arabi agsubli kaming to inton agsapa. Sige, Donna. Sarong karaklabi iti negosyo. Kasta mo ti impaima ni Don Juan apasdak na. Ha? Juan boy, impaima kanyak ni Don Juan ti pasdak na. Asya kun ti mangkolekta iti abang dagiti negosyante iti pasdak. Inawat ko, iti kas na, saan to nga agduadwa kanya? Sige. Ngam agan-anat ka kankwana. Juan boy. Okay, agpatuloy kaming kinison niya. Sa dinotayan ni Nanang yo, Joy. Jak mo, anti dagimay. Kunana hindi aldaw nga dapag nana. Iso asaan na si Murot kada kayo. Kat, apay ang aron nga awan payangay. Way nga rod, anti. Ay na, sapay ako mataawan di akas nga napasamakan ko na. Madanagan nga rod, anti. Ay, awan nga rod. Joy, hindi ka kadi pa'y mapanagin na. Or-orayak ni Nanang, uncle. Da kamin ti manguray kan kwana. Ingka maturugan. Sige, uncle. Ay, dinggas. Anya nga tate ko na ni Joy ang alakad ni Ligaya. Tarabiin kat awan pay. Saan tayo apagdanagan ni Ligaya? Ammo na ti aramidan na. Napanan nga tangamin. Mamuan tayon to inton sumangpad. Sige, urayan ta ni Ligaya. Kung ako naturog kan, Adeline. Saan pay, Joy? Ala, Adeline. Nairamraman kan iti dayto ang mapaspasamak. Agbabawi ka ka din ang nakigayam kanya. Anya? Apay ko mga agbabawi at ngay. Saan mo ka di ana panunot nga ang paggatibyak mo? Ay na, kasi itin ako na daarson kan boy. Nadayaw nga ipapatay. No bilang taday iti ipatay ko. Anya? Ay, saan Awan ti matay kada kayo. Awan ti makaibaga iti ipapatay ti may sa atao, Joy. Kas kanyak, anya nga iti amok. No iti day ti pan nakitinulong ko kada boy, kat dituyan nga agibos ti biyag ko. Adeline. Kasta di biyag, Joy. Dita ti pagturungan tayo amin. Awan ti makalapod iti dayta. Ngamkit di, adda oras ti tunggal maysa. Ay, Adeline. Di ka man aglidaya kasta. Ti amukan ka kat naturod ka. Kinabaulam to pa'y idi alinabanan ni Donna. Sa bali itan. Kas lang amin agkapsutak amang pampanunot iti mapaspasama kada kayo nga ipatpatag ko. Si kakit dimat. Ti panunutem, agbaligi tayo. Tasaan la para kaniboy daytoy. No dikat, para iti amin nga umili. Labanan tayo ti mayor. Adi ti agaramat iti igam. Iti kasta, awan ti asino man amadangran. Oh, ato iti tiam, boy. Inyalaan kan. Agtsia ka pa'y. Agyaman na, Carson. Boy. Kasano ita?
Sa dino nga tati sumaron a barangay papanan tayo. Agsasarita tayon to inton madamdama. Kalpasan ti armusar. Malagip ko ni tata makoy. Amangan no agsidaaw dayjay. Tas antan asim marungkar kan kuana. Wan Arson. Pampanunutak mat dayta. Anyo nga tano isingasing takada ang kaldinggas. Nga ijay abanda ti papanan tayo ita. Sige Arson. Ibagatak ini tatang dinggas. Mama, adda kayon? Agyamanak ta nakita kan, Donna. Sinapsapak ti imay dito'y coffee shop mo. Bareng konak, numadanon ka. Anya ti ibagayo? Amom, Donna. Ijay balay ni Lola Marga tinagturugak iti rabi. Kat nasaw na kanya. Akayat nata amakaden na. Sakbay apumusay. Anya? Mapatgam ka di tikid daw ni Lola. Ha? Ala, saan ka apilitan, Donna? Ngam siyak, umanugotak iti kayat ni Lola. Mama, Oh, dinak ka di pagkapyan. agkapi kayo lata, Mama. Adda na patag apapanak ita. Ni Sonia ti agbati ditoy. Tadda pagnak ita. Kasta ka di. Donna, kayat ko ti agawid ijay balay mo inton rabi. Ijayak amaturog. Saan nga ijay ti pagaw-awidan mi itakin ni Sonia, Mama? Tinasayat. Maturog kayo pailaang ijay balay ni Lola. Total, inayo mat dayjay. Ijay tirumbang apagawidan nyo. Ta inayo lakit nga rod ni Lola. Saan ka di? Kuangamin. Kailiw kan, iha. Ti inayo. Diyo kailiw. Donna, Sakbay nga ipatag kayo. Ipatag yu pa'y nga umuna. Ti inayo. nasakit latta ti panagsasaw kanyak ni Donna. Sa bagay, saan ko ang mababalaw? Ngam amok adong tento ti aldaw nga umasidag terik na nakanyak nga inana. Awan mo't kit di ti pagdanagak ken ko na. Gapo, taam mo na mo't ti agbiag nga agmay-maysa. Aglayunak ita ijay rancho. Bareng adda ijay ni Astor, kat makasarita. Amuak noan niya talaga tinapasamak ijay happy house. Sa dino ti ayan ni Astor. Awan, madam. Sana nagawid dito di rabi. Anya. No kasta, dito yan nga agaw-awid. Wan, madam. Kano ti sangpat na? Di na imbaga, madam. Kasta ka di. Ala, mabalinak apanawan ditoy. Kat ituloy mo ti trabaho. Wan, madam. Tilaangan balay dito'y rancho tinabatbati. Napuoran ti mansyon. Ita, napuoran pa'y ti happy house. Amangan no iti sumaruno, kat daytoy matrancho ti bombaan da. Nanang Dagimay. Saan ka di ako na ni Nanang Ligaya? Ako kwami ti farmhouse. Ngam itakat sa bali ti aking kukwa. Owen, boy, anak. Ni Don Juan itan ti aking kukwa. Saan ka di? Wen, Nanang Dagimay. Napagsisilpok dagiti istorya anang nangag ko. Idinapan kami kada dona ije farm.
Naamuak ani Don Juan ti aking kukwa iti farm. Ngam day a farm. Ket kukwa day di amak. Aon, pudno data, boy. Nakunamat kanyak ni Nanang Ligaya. Noan niya tiga po na anakadanon da kini Joy iti adayo a lugar. Gapo day ta kini Don Juan. Ket day ta ti may sa rason. No apay nga agibalbalas. Inagaw ni Don Juan ti farm day di amak. Saan ka di? Awan, boy. Pudno data. Ket ni Don Juan tinang patay iti day di amak. Awan, boy. Imbaga ni Nanang muli gaya data. Idi impudno na kan ka nga uray isok at agibal-balas. Dayjay a Don Juan. Talaga adakas at tao. Ngam, imbaga kan kanina nang muli gaya nga uray isulangan ta agibalas. Tadi na kaya't nga mairaman ka. Nairugi tayon daytoy. Isu nga itultuloy tayon. Nanang dagimay. Naglaka kumapatayon ni Don Juan. Ngam pampanunutak tinakunan ni Tatang Dingkas. Alumaban tayo aditay agaramat iti igam. Owen, husto lang ni Tatang mo dinggas. Kat babaan iti sabwal yang awagas. Mapaksya tayo ni Dun butiyog. Nasken nga agbaligi tayo amang paksyat kini Don Juan. Dito'y ili tayo. Agbaligi nga tada boy amang paksyat kini Don Juan. Gagayem. Di uliwayan na dinggen tituloy tinubela tayo anapauluan. Katukat ti Baso. Nobela ken iti direksyon ni Virgie Paglay. Musika June Rebutazo. Computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Katukat ti Baso. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.